ده چارشما سور بو لگلک دبرن روجاوا باکور و روجلاتی سوری هات پیروز کرن. به تایبت لعاموده سروکا کمیته آزادی اولان آن نابنتوی نادین منزا بجداری شاهی ججنا چارشما سور ازدیام. منزا دبیجه کو پر کیف خوشه که همو اول و باوری به هبر دجین لأفيك لدبرن سوريا نايديتن يعني تنيا تنل باكر رجلات سوريا هي بقوتناوي هروكي قوتكو و بريار دابو بتشا رقاي داكو هندك هفسروك ام ببينه لهمو هفسروك دشاهيه دا اماده ببون افجي جوري ريفبريا افي دبره خيادك كو همو اولو ججنوان حمستك. Back in northeast Syria, it's been amazing to see how all the religious and ethnic communities live together. gelekî xweş e ku ez vegeriya me Bakur û Şilatê Sûriyê pir balkêş e ku bibînim hemû civakên olî û etnîkî bi rengekî aşîtiyane wekî hemwelatiyên wekhev bi hev re dijîn. Lê em vê rewşê li deverên dinyên Sûriyê nabînin. Bi rastî ji bo min taybet e ku ez dikarim bişdarî ceşna êzîdiyan ya çarşema sor sersalê bibim. من بریاردا بو بچم رقایتا کو هفسروکان ببینم لی او حمول ورن اف جی جوره ریوبریه لی باکروش لاتی سوریه نشان داده کو همو مذهب او جشنوان ین اولی همبیز دکه او خویا دکه بیچا و هرکس به هفره دجی او اف مدل که بو تواهیا سوریه